wa asa ne kan eye woden oto esoso nsuo uja onan a moja ewom enye ni nyina ena eye kooko na emom gonorrhea nso ebetimi ayesa obi wo honom a oja ne nan a ejan nan no eba no oti ya obi ewo ekire anaso hu sa se moja bi aye ne ho light pink bi sa ewo ho ana uti se wo honom asa no komoa bi asa moa bi abegu to ho inside ho ni nyina eye symptoms a di achro se o how bi abani paduan because na enka ho wa hyase etene nka ntem na wayi afri ho entu yo bi a obisebi oto esuso nsuo eba sa untimi nko nipam oto ayekuro untimi ntnase oto abobom pumpumja eba oto ase wa abobom pumpumja ensansa bia ba begugu ho emu kekapa mepacho anase ensan bia begu redie no ani a yakase oseye no ye yade bi nsentrene na edi achiro enti ye ma ho aduro aboa ma na ye afiri ho entnase na ense wo redie no ena ye wo mo a opagya ne nsa ne woso afi ewo ho anase ne ho baby woso ye ma no kra de se ye to woso a ya yese oto ya akese oto bobo ya akese baby a wanyina adri pai de menua ba mepacho oto abobo awie enti se ohunu se ohuna baby woso a entempa na wapa ahwe memu wani enwuso obi wo ho a otise ni nipadua no emu aye dududu unsusu a yemfa weight bia meka ho onya kese bia nanso wotenka se wo nipadua no emu aye du a mepacho ye bema wadu a ebeboa ama aye kama na uyo obi a make say bia yesi fibroid aba wodi anim ema no PID ovarian cyst ye ka PID as infection atena oso na wo treat ye anko na anya baby atena anase untreat ye na atimi akwa awudi nim fallopian tubes nim chese sa o ye system nemu akwa akotena ho ntubos na ma nsuo bi gugu afi nsuo no kra
love with the way you treat them on day one. Tienio. Fall in love with the way you treat them on day one. And do it on day 1,000. Consistency is sexier than intensity. Keep the same energy. Aso am de bro na ti. Na se me mfamo mre bebre me kasa 5 minutes pe na me ko. Emma wuja numu akwantimfi. Yetimi de obi ba adwumam ohu new environment. Ye ja na obeya adwuma wo nyina all department obeye. Eduru ba bia na wati asem bi ni bi wana sum no obi aka kire ne se. Wodi adwuma na se obetina yo papa dia. Ni ja hyase edum. Onkwa na wo ye adwuma me abo abaso na ni ja hyase edum. Ni a wo ye ya wo nya wo mo no. Wo so ye na wo mu nya wo. Anase de wo ye ya wo mu nya wo de be ya adwuma no. Yes ha de no toaso a na so nya wo mo. Wo bi jatimi dum no onim se ni ja dum adwuma wo yem. Wo se yem pemasem. De me ye bia nya wo mo fe. Waka ye hu ba bia wo sha se na wo se ya adwuma no. Don't start what you can't maintain. Ewa wadiem, ewa damfufam, ewo bibia woni pabrabom. Wobetime hia damfo bi ne. De obeya kire wo hia beka se akwa wobetime nitiasi wo akuni ho amame de agye menkwa. Ebedu ba bi na ne dona no dwo. Oba bi be hia ba ma bi. Enso so ye de be so ne so. Yesa wan hram ne abusa baby come de wo. Okwa no na atade we be fata wo pe. Ebe kakra no wo se wo kire ho dodo. O kasa dodo. Ede bibia wo pe. Ene ene kokofa boutique ni boy. E ma uja numa kwantimfi. Mami ka sembi nkyerɛw, papa bi asembi to no. Papa bi ede oba bi hyase wo abrabo ana wodo akwantuom. Na wone papa no ne yire ne kɔ no a duru ba bi no. Afe na ne yire na ne nyini kuru ne hu biew. Adan a first na ne kuru timi boa na ma ne huru nkukuom. Oboa na ma ne dwabanche. O wie fufu na pa so wo mam. Sa no tata ne yire ne ho bibia one no a one ne kofo ka no aso ne nsa baby na afo eye kakra se foka na adan ona twitwa eduru ba bi no ba na hu se enye se ne de me hyase eti ono so akoda ne asorobo akwa afa ono so nya de ne kunu pe ena ne kunu kɔ konfo bi wo se omo ano na ne yire do so te se ne no ne yire tie na ne yire mfa ne nya hwibiem okasa ne yire ntie ne yire nsere nkyere no one beda kura was odi ye na wia no akata so ei okwa na konfo ne bo jafuruma ene jagu nkyɛn ya hye jabuo na konfo ne ka kyerɛ papa ne sɛ eja woti hu hwɛ na anum eduma de aba ne nye yie ne jai de buruburu ekofo mo ano sese jam no de agum na gusu de papa na tena ho fura no pa okɔ yɛ sa besi anwumere na konfo ne mfa pa da kura ngufom enka nche o se papa na me ba ya kyɛ eso se wunya hwe jeya no matena ho saa me ho kura hyehye me no se yes kanija na wo so ye ewo wo mpra wawade ni mu no wadum gya no eja ne kofom no wansa amfa bia ngum de na wo ye no wagyae de be ma gya na so no wagyae eti na wo ye ne mpa obi no eti kona sa koso gya ne biem edu papa de ma no ani wa ma ne hwe wo se de me wode ma wa ne sa de ya me ma ye demonstration ayen ha no eno ane aduro no go and continue we wie
no ebia wo ma wo gya num kwamu betri pede se bi ti ma wo gya ede adum kwamu me kan sauti o kana wa yiri ho a wo ye no obi tim ka say na wo de adwuma na si obetri so na ye papa dia sa tu jana sha si edum me pani bi yam ko pon fa ne kra sie eyi nana afutu bi si a no sie ana so no si isu no oh obeye retired educationist. So one of the rural banks in the board, one of the board members, chairman Penika Kasia Pa. Was one who sees when people go to electric cars. Electrician. None of the go see. No see a human muno. Aquabi did a near Dumnija. The we are no see the corner not human be. You call not human be. Akwa no nti wantimi ansua adwuma no yesu bia ede adumja enti yesu ahye adwuma se no ahye radio ase no won se bia mamu a won so yare ho hye na obi papa na bia na adwuma ene nya bia ye na so colleague ba ko bi upie adwuma na ye maso tuna ni tesi so tina ni tesi so to off so dumuja This was me minimia pa. As I have a langa, it took money in tia. Enti asema wu kan obua onum nija. But to bet me dead onum nija. E was say ho so kentran. Minim abawo bi a wosi osi no. Nanka enye ne ti bossa ko besua eye adwuma. But ninya ba pani. Omu nyamba omu mbrepa wa bruchiri. Nyu aba pani. De diska o, niska, de diska so diska. De mama class order frame was say na djuma mu ye, ejefa nko sua djuma. Ama was say na nkopese koye okona esen. Ana atichi. But adjuma no mpe no. Ana o de ahomete ko sua. Nyu aba ni but dem se no mpe sa adjuma ni ti. Wantimi afa anya dey. Anya adjuma. Oh. Neso bi adumi ye ni jare no. Okay, Gabriel, so mo jay day and shrey. Eja nam. What's that question, Gabriel? Or be musa baby? Oh, what was ye be musa me? And I saw the phobia air one chiano. What can you say? Second as you generally. Can you send me today? What I was a fan Bible. What I was a fan Bible. Was it because we never have a new week. But what I said was exposing me. Hey, I know. Whatever we go, and then you be free. Etty, watching him crying, and then you say, a year, ye jay crying, and only a cania, a dear co ye dim, a dear co aye. Egonu diemu ewa brabo na so oma eye uje dumu esu na ede ato kwam kwakwa 2008 na me yedwuma contents Gem FM ya ko si di wochi na Gem ru ano me ka say I don't know to say to say that radio you must say say na ma free boase aba ho you know no ka wana I say nya butre fi hina ko ko ase say radio de me wiase nyina de to so 10 mu na meti nei enti na Gem me badu dwa na me je no badu dwa si da o je na 2008 eti konso achi se ya man no so otiase onwui e friend Jambot obreman sisi e ena me meti o me ye adwuma me bonwum sata na e ma me kwa ma me nkasa na adwuma no pona me de omu nimme komia na me forso be wura mu nti no me ye mfa ma adwuma eti nipa na oboa me kam ti se friend na tibongo yes o de ehunam padwuma ni bi set na radio no wo me mojam nipa ono so me so kakra ye friend na tibongo ye adwuma wo CSR aha ayi nkofo ya mo wo ayi CSR e dia fumaso hai fumaso ba bia mo twa chansen da bra bom twa chansen omo ya afuo omo oyi omo ya afuo omo duodua binsi na de ade wo fumaso hai poku fama ni mo yi CSIR agreke for Craig for no Craig e ho no ye adwuma sisi e na tibungo yes e ho sa man no na so me so kakra tino me produce drive Satan PCDJ time no PCDJ red yes ono na e kamitri hyemu a na omu nyina akofie no no afofo afrem se me ntra machine achi na me mo gospel
nti bɔne BPM ti o ma akyerɛ me BPM ni na ne asesa gu waiting list wo no na me bɔ a bo se obi di phone aba director so no kasa me gi phone no a sabe ya mo nko an na wo wiase mafo adwuma count sorry machine chi ma say machine odum mija mani gusu odum mija ahame na me de me hu hyem se be ya afem ko ye security wo mo transmitters e wasuo ho lake wo ya do lake da me fefe bi o ya ban dan no ma sipo ho na ye jama femfo ayi a link na me ko tena ho wen se be ya edum light a na ma supplant a security man me pe radio ni bia ye etimi mabo gospel ahomache no anopa na se me fa from Kontase to sa ekromira finidin o tranya me ni junction ho abepona no ho o tra ayi petiansa na wo ko ho Kontase so petiansa ho okay na makoye security to say ombe hu se me ye adwuma ni bi ye ya o ma recognize da na mdija ho ko Pink FM e won kran Pink FM e ho so ma ye adwuma da me man no Pink Panther kakran also me ba be ye MC Obreman ana me friend wo fa ase asabe no manager ebusa ne se nti wo fa tia so sen wo ha na me se me nkora mkosra no me ma papa ni ska ma ne da ma city se de me na me da na se sa time no eso no wadum mi jamre bi atwam ama mi jana anu e just ma wo kan yi dekeke wo that people don't know the fire we are talking about yi dekeke wo brania e dekeke wo me say na studio mi wura 1 week e ma wura ho be wo just na wo me dey me for so say me da studio mo ma say me ya adwuma yeah pon me ni mi wura ma adwuma wura yere no say abranche bibi ye dey ewu ni mu munya no nya bi ni ehwe na me radio be 15 years me kroba nya ka twa da so me feel class ho a me first pay na 1.1 ewo ai brekum 110 cedis the first pay in radio right that's what do ba say u ba bi hu de ekoro agwasi fro etu abi am kasisi na me yesu na wakasa ne ye na obi ka masa di badafo ba ku firi abroche bae na osikwaku ene se de moyuma die aso onye oba bia de ho ofe bia obete wase a na ne bo ho na bia ohene bia obodi din we fam ana o cho asase bia enye sa de a hwenim hanchi maf masa agwasi fro ada usu be kai masim bi ayo asem na o kan de dam trudo ma hwe nipa kuma ngruba bia woko nipa na titi Moses mana ba mu buye ka kire nse for man kire botan ahompetie no de abom pressure ene munni mbabru mu mo ko akope odi bom wa fa kire so odi bom nya se me se fa de ne kire so me ka se fa bom pressure botan se no ni Yesu sini se odi aba ko bo no so de ko hwi Yesu ani ho baabi nawo ode o kwasa sem ko ana de ko hwi Yesu ani ho baabi obotai Yesu no obotai no wo se je man so we ni ya wasa se no de ko bo Yesu e mo je ba na de mu wọ́n de prasa ko tale Israel for maso den esi ntu ba su be jame munya bote obotai na pa de boss ya ntu etusi amafo du ni ja nipa ni titi Musa ma edi Musa ko be pono sukuku no amena ni je kunkum bodo bodo ko nipa be ma pressure nyama ni se wo ye no ahwe ya obeye kama Appiah Canada na me kai masili na me onte me de be kwa kra tata me akra me makoti kuku akwaje hweso me na kuku kitom no de ma meti ye na mnya one bag tata me 90 Ghana cedis 900,000 that was 1997 at America 900,000 Shadow scandals okay 90 cedis 9,000 9,000 enu 10,000 enu 10,000
enu 10 cedi na yɛde maame na mbae tumi yɛ for baako bi fra kra bae no so ma se me ntere kra ho bi odi a ene me nkɔnkran koye na ba bi ekotena yɛda eyimu obi kios ni fi ho de etie nyina eto odido but do anyimra wo bɛda bonten nkɔda dem ti dimu anam kotie preaching bi sofu bi na ade ne kye me na mkɔtena sofu yɛ nkyɛn na kye sɛ ho no me free awonten na no kɔda dem ɛno kɔda dem asɔre dem ɛno yɛ asɔre dem no makɔda nti afi yɛ asɔre na edu ba bi na ɔmo sɛ si asɔre ne nyini nti enko radio so nko preach ti hit fm hit ne ya be hit radio so ne hit fm na hit radio ne ya be hit fm hit radio e ka price one ma boomerang dan achi nti ye koe na afi me hwe DJ ata na DJ be friend Gabi on net tibdum homachin me hwe ade na papa ne ye na me nko ba bi sada afi na ade na be dom ko ade ezi metima ye na kwaku ade bia me se obaye nyame ubu nkompo ko achia se de Appiah ka se na otimi ko sisa konko ne niema na wo me na menim se me radio da me ni na anwe se beba krum aba betre kumase da because me tene kurase nyini na menim kumase mate so na menim ha metimi ko sisa graphic na sabre no ebeleza mpa benum ene GBC news estatinum omo ka ombaka no makenkan omo news na Anthony ko achinum no mabekenkan afi mitimi ko fa bi na me kwa meto na yesa me so me ameka bi de minim nti adana me ko won na adede betim kasi mo kura se na me ka news yi bi ene radio na busa papa ne se obi pe so ye adwuma bi obede so obi ana ne di obi wo a ewo no mu but ye wo mra ethics bi wo mu a uko hu school kakra na ye cheche sa na ema no na apoa na me ko me ofa ba ko ho no na me sofa because me ko school radio school oso de Jimmy no kurase ni a wo free akurase aba wo ba e mfefo de shoeshine enam circle konkon pe bude wo su na opa ko nti odumuja na u betima radio university for papa bi kura ko mu school papa bi kura no entumi nye radio no o ka sa me shim se jana na edum no ya brofu akakra ka mo keke radio yi no do se radio no kura no ko mo nyina atwi no se o mo ka bi me se me ya shim o ka sa asem na me se ampa so brofu yi o mo kan akese koku ti me wo hono ma na trigam se no ko ne ta ko ade no wo mu se betima na me shasi se me tue school me traya me frame antibi sabro pe kakra ma me satara me ti se nketu abi na me nto abampo da na me start kuru ti afi presenter am koto no na afi me free sofo ni nche ko twi taxi na afi me fata presenter no ti wono me na ma na ite opon anu afi di hon komo bo kro to radio so ti me flash no abo me din na mani achi Appiah enum kakran mi wie ho de no ye lecture o church omra ni wie nam kate om say news me de anom si news pa so de ba bia benya ne yie pa de na ekumase ko so ho de twi no mo ka ne yie nam sa de twi kumase 2002 na be bo mu anum na kokumi first mi wo school mu no na ye mie school enso na school no wura na attachment amame won koso FM 95.3 any bien koso FM na me ko so ya dmo da ato hema wo ye je ye bare ye ne nam na me ko abunana ye fe koso train mi wie ya no mo link me to ko kukuru mu kono Kiss Radio 100.3 okay na usi from kakra ko bo mu Appiah kakra papa bi ba ho ye so lawyer oba wa so lawyer so tutu obi ansa anye reapply Appiah ko reapply see high court judge you wie ya papa see
Unqualified. Obi a unqualified. Na me ammonia no sports. No ka ho bi. Na me nua ba ko ono de say wo. Shut up na mu je na me abuko. Ama lawyer da ba. Yes. Koku papa ezu ayedi. Papa na akwa ba ko linke me. No a technician no ko drobo e ko fix o mu mfidie ni ade no. So abo case in soda. Na ye ti bi fair so. Tidi ye ka ti e medina na akwa linke mo e ma papa na mko ye. We could do home some crasini have many so she. Me sure crash style ni be 50 bands and so time Jimmy. We call one of no real me say slow be it's a tempo no. Come the kwasi akika akaminya 6 months or double. Na shalom for ba say. Mu pemi. Na mbao. Na ebubu mu and from ho to agro e bubu mu 4-5 years. Nhyira be fa wo and that's what he about 12 or 13 agro honam ne Appiah me koton ti se ewiase no ade bi wo mu a wudi nipa bi achi a obedumuja because nipa na so come do a mo aduane ti me tro bia mentie nipa no okay mentie nipa utie nipa wo be se Moses fa ko kire na odi abo and the man ya me bufu no kuku no bepo no so the bo pa na bo no that's it 0322083581 0322083582 e dia na adumuja 0322083582 0322083583 mon kana mon chane so se okomhyenyi John Boko waye Boko abewura ha okomhyenyi John Boko waye Boko ye kasa ya o waye Boko abewura dem ha enu ntia na obeti wasum sem pa oyo benfo one onya kasa 1 2 3 ma tu tonto ti no besa twe su tonto fia tonto sase tra hwai hwe ya brabo on chumrai am pensa was no kan book bi o de sie sa book no bi ensa nsum agofia o Nhyira Mike papa okwa wake up ni bi ofe no aba boko de nyame adum boko manga so boko ayo nyame adum aboko mo kwane de se de omo ye oh se de omo ye oh ngusu ye ai de omo ye ni papa mo gata nkwa akura yo bi kwan enye yeti o papa no kwasempa no watano wo de ya radio si ya kasa bi pa bebi ni me ba mo de wo sia me da se mi di ni pa no ti an ke bi akasa bi ke bi akameti promise radio oh obi o ni pa da se ni pa oni yem gusu ni wo ka kire me se odwan Nyankopon be me na ye dwan sisi ni wa ye dwantra ka kire wo a wo kasai ai oh but me nyina na me na mu mabam because Nyankopon nipa ye se da bia we ka se me se oni madwuma unzuro bro ni nti se me dia mi fi se me metimi aye no me nyemo nipa me yema me ame ho nti me da bia me ka me se adwuma boni eni ho na emum ayi sika boni ni ho na mu adwuma boni na wo adwuma me yeko ye wie na me saka me sika wu nipa na wo se adwuma we dia ni kwa se me ye no ma ya wie nti se wudi nipa no ati pa se metiwe nsema nipa kan haya video so kama kan sempa but nipa wudi nipa no ati a won we ya what wa ubekun efi asasi so da sipi agofia o amen million nawe amen so ko su ko ju ko wadu man kan sinti ndi ye twem kan so atwem ai skafu meja atwem o kunsu atwa do ko ju ko no a masiki kai ya fari anane kobo oh champion Appiah Kubi papa ba ko pe yanko na mam ba ko ju ko man fight ko mun jago kwa ya do masi ya fari ma guys ai anane metum ko Israel FM ai ni ta animation dia wasa bi ma te say Israel dia dem say you okay na dia ten say in fact and the market insane what you say na se mi America ka to na se program we dia mintimi ja ke da asana person program kan en sama mo ka say no en kwa no utia
what you left and right. About to and I'm why I said to the bonum makes you. Yeah. And he and basically was you come home. Amen. Some of my and then they saw your program. And said, yes, I became a why a day. Come on. Agofia. Agofia. I'm in fear. Mini now, Appiah Kubi. Me do do fetchere people no so. So min sana mantian to. Ma my son Sam and the whole people no so. Boko. On Jesus Christ. Obese. Come on. Appiah, who did they be out from Appiah Kubi? Aye. Es can say nipa de ye tutu nkwa na esa o. You do nipa jaw. O ko si ba fudia no worker. So the whole year no. One fancy nipa unko wanim. Sanity. Es can say nipa hu se obekọ so no nti asem bi obeka wabambebu abejaye no obejai so ye tuntum no ase enkoto mugu ademu obi apie ya ye tuntum no ofro kwa na ye twon ya fita na omuwo mu no omuntisa nti ye tuntum ne de ya bro ade bayi na ye ya obi ya dia o se kanfo no ko na nimu a ye twede sai na menka o ne de bia munya fofom fam na ye piao Agofiao. Amefia. Mini now. Appiah. Yey. Appiah. Yey. Ejosu. Amen. Catch up with the Nebra Pin Broken, which are right. Ajoso. May I more fast here? I go to Fukuya, Daniel, Ukuni, or America Monkey, as I touch about the Machano. Piao. Appiah. Kofa. Ghana for I did before, Ghana for before. The one see what the way be as a wood to quite for I know between what them all time. So there's now quite a bad wow, now quite a time wow. Appiah, what you look from? No, so do mercy. Yeah. Aha. And you know, quite a mop of course. I know Gary City. Opatuo. Also, two papa, here. At the home, and the court said, no. Said the man, she, Cassay, and the eventual natural beauty was maybe a for the Michelin margin. So, and before them, you call the capital road, you make Cassa or so, here. May still will be to make a canoe that I can say. And you, of a brother, when you scout, you talk anything to what you see. Also get money. So, only people. After them, I say, oh, mammy, we are. You call it a mention to say, oh, mammy, you of Papadoma Banayi. Ah, so we are saying. I'm saying, can I tell you, I'm talking to mammy? I know what I'm about they would from our. I'm not listening. So, you see who cry, may move up with you. Or you baby, you walk, then your baby. Tell it here. As in the home, Nanamo, was in the home. Oh, aha. Then a big book, no, Amen. By Papa, ya making some man is carry a mess. I catch them and say, men are now free for Buchagas and pumping through. Oh, me a sorry, fetch me water. Papa, the Pamicho. Come in, conquer country be so my country, me catch the one gaza. I go via. I may fear, Mr. Fear. Ay, Abafora. Yeah. Wouldn't that mean an Diba, Kupa, or Dijamas, as is so I mean, you may use you. Adamega could hear him, use you. Dear friend, Kankan and Kakum Kadika. Now, Naka Kankan and Kakum Kadikosia by Fura. Hello. The entire dinner this hand is a Onona Oko become an onomumdica. So, the Kankan and Kakum Kadika. About Fura. A dear Dijam and Minian Yusu, just a Mishata de Nanza. Dinimudu. At Adena's send tough. Come on. And any use. May you venture cry. I didn't as I made the crown for that. And I wouldn't say you when any man soon and Namuntrao. As I must be train. Javitiasi. I'm doing drug junction. With the Mamentia, my papa suffer a crossing doctor with you. Na nyamia numusani ya mini abro for the country. So, they say, nipeti mibu nipa bemwa wa ma adwene na anya adwuma. Wa de pedi na ahwero. Okay. So we do so I free. Obi timi sia kan sampa na mo da mo sala mo nya sika mo mo fa nya de pa.
and I'm on the talk credit now. Me will be a casa me send you trophy can it be actually me. Now we need the ram soon in the oye. Oh, the woman will not be in a room. Now, maybe Appiah, me, I dear back when say, Yamian no question, maybe I say I'm a buyer. Me many muma bamu. Yay, me nima dear power, ya, and now the cat them ya. A bit to my bamu near me pesa me ya. Me life I'm a dinner master series, no. No crime, a do baby, and I'm a whole class, I am a home. So, we are going to me mumequasia. We are going to me 5 baby meeting me be free me. Na me so a me ye bibi na no sa de no me ye no e be boa me a me hwe sa wo de na abeka no e na me di so e na me na mu me jimi hu di se me so me ho ofe me ye kama so ati ase me mo di nkan fo me ya me kan fo me ho so hu e ti ni pe bia wo ho a e so ma adwenu mu do kama anya sa dana ni Pegobema wa performances. Okay. Me that's it. I foot out the Amaya Nimre. I'm from Tunico to Jenny now, Jim. Yo. Never wow. It sounds a we have no. Or be cleaning yam no be who. And she more be more abem. Okay. Now I did the show. Yo. Me that's it. Me that's it. Actually, man, send me more Joe Sanso so and enumere. I'll fake Cote d'Ivoire. A buyer so me more Joe. Agofia. Oh, ame Mini na wa. Yo, akura mi nti wa. Mini okay, wo na me ke bia to so. Ebra me sha abrabo se no fa bi na le school. Do from this is ya me ko from one na mo ba ni free mu. Ana me ya se me ma. Ya de no abesi se ni personal line so na no din. Anodin pa enumere ofri Cote d'Ivoire ne ba me moadwo na afia twema mansanso me moadwo enna fan club ewiase munsem family club no ya mamu nyina adwo de nti ada bia me ka se club ne ni o wo se obi a frɛ na ne ye bɔ no so bo wagire mfaso bɛ na obenya mfaso abenya ne se yenken homom ne nya busua kro ye nanti mom me chia Nhyira College Association Nhyira FM ena Nhyira fan club me chia mu nyina mo nyira mo hona mo nwe ne dwane kuo no na munyamfa so mfiri ye so clean up bia ne ayabom ball bia ne abo na ba kofo afaka waso o menno mutu amamo ne yadi na yaje ne ekwa ba bi na wanyamfa so mfiri efre na ofre radio ne so no Dr. Dawood Atansi Dr. Majoy Bejo so chief ene mamu ti sempo ne nyame adom bibia gu so kama ene wo koye nkoda o kotie ye okomhyenyi Dwomboko wow ana watu na charge no that's right osema twoso tonto oji azo so twoso tonto say aduma chede ne gu ahodo papa ono de ni janum ye that's good ni janum ye na asoye ti sen asoye ho binua mashada aba ho so mamu ahume oh wow o say ene betak eye direct opposite yeah se wo firi krapa kwanta ba bia kane na mo woro na wo kwa Metro FM junction ho a on sabonkum so kwanta ba ko da trasa kwanta no a enye no kwanta bi da so nye good o tra ye no a e da fe enum no mo wo sure na waba o ma ba na mamu ahume waba adwuma e da se ya bi shirawo ya be chia ya hwefo ne atiefo nyina na ya mu bi akwa aba Dawood Ba hospital na de me kan say obi tie Nhyira FM Sabri no nyamma ya omomode ya zo obi tu anamo aba as I say ade ne ye cheche aduma chede na nyame de amaye wire sem ne yuguzo cheche ya akasa obetu anamo aba obi ho timi fro se doctor me yade ni na mu ntimi mfa ho aduro ma ne me wo Ghana ha ya menua brane anye nhwehwemu woni padua ni mu na ebeboa obi timi yare wo Ghana na yede ne ko US wiki se yekosa na yade woni kono kro bia ni tinye yi okwa a oma na sabre wutie Nhyira wo bono ne ahafo ebia na wutie ewo wasa ene ne mpotem ebia na menuanom sayifo sede mutie yi wonom tie Nhyira pa na yade bia kan anase ebia na wo north na wutie Nhyira enka wo hwe of social media Dawood Ba hospital say chichi ni echi sede aboa bi kan ye no edidi kwan nwa wo ayaresa kwan enwa
wote ase a wonim de nyame hyehya ma to anamo na bra na wonya bedru kuma ase no ane so obefro adweso ka wo de bi se adweso station wo fro adweso ka kire mate na drivers wo be so Metro FM Krapa Junction hwa Metro FM hwa junction no so wo si a filling station where me ton ade wo ho ne junction no so bi sa me ko Dr. Dawood wo eno ane se ya kiro ye adwuma joda kosi memenda enti bo mode ne tu anamo bra and then 3 days na in fact efe na enije ye nua be ma bi a ye de ne baaye wadi be say 38 years okay na ne prostrate ya hye ne catheter utimu say mesre say o yare a nipa emfere o yare ho emfere o yare yesu na wan hwe na o de ferry a o de beko according to guy ne say dru baby a e kan ne say omra na mum ofere o hwe de age na wadi na sabi o ya hye ne raba na obefro ka na ukra container sabi na all canare ho onim say nyame adom oba ye de ne tu adru so boso me kra nru ye o and then 3 days no fresh say doctor nyame adom katita no me da sorry ade na yi na me amitimi dwonso kama mpa cho problem bi wo me san ko hospital na ye de share me na ye ka chere so nyame aye wi say utimi dwonso say o just doc me timi dwonso kama ema bibia akoyie enti be ma bia wutie ye nche ye be ko doctor ho na ye ne doctor din komo wa ahoma no so okay aha enti producer bo mode yan fa doctor to ahoma no so enti be ma bi tie sabri na yo what dey me do am say ye so minua okay yes say eje owo no kan se ma kire wa nkase me ko busa ma me baby ha wona wo ma me ansa na wo be wo that's right enti eje gina so eja ma adwo me jo so be me na se wa kwasha forest penua no no Ojutwa nhoma ne haban. Nsia na me kru kwa yebo. Onya nware kra o. Onware ye. No se no. Mani chire komase ameba. Ayo, ene we di odware. Na ho ye de. Na ho ye pa. Yo, eyi we de na no na adanse a etwaguo ni ade no na ye pese ye di nkomo na fe omafo so hunu brenne na esese ne uhia wo Bretak opposite hono eye krapa hono kwa no so hono no efisa adwuma wo ye ne sese de aboro so kra wo mo oni bibi mi tie bu ya ana ene ba no asema na wo ka dance dia aba no odi no akoye to say ene adanse bi ahia okay mi free forest a me be yi me do be a network wa na me nya akọ bi also ka se free asante achem agogo okay na eyoba ofem ya doctor abo aba doctor ina ba na die na ba ma me nya botre de na ba o se me produce na ba na roba na tu eno yesi tu aba se tata omo ba ho last week o na o ma se ni kru roba katita da ne be mamu emfie bosomo miensa ene na awotwe mienu no eti omo ba ye no be ma na kasa na osu ma no so timi se why worried or frustrated se na ne nye ti e kaptre no se ono me doctor ne ngi nkomo Tell Dr. Katin Dean come now, or the two at Russo. Me catch and said the Tibiano, I won't start to say, Omudia Drone Manoa. You also know a better idea for the bare minimum. Na Rob Anonsono, saying Yamanipa, be left him. Also, and ne, or one and the crew freno. Adra bra. I could do ya, Rob the year Frimoa, Johnson a bassy tat. And they say, Anopano. You know, we have to show almost a beer, waiting me about Johnson or a better tria. Also, if you are not found by seeing Marino, Nicuna Johnson and Prensa. Now, Johnson a bassy caneno cry. I said, the Otiano banner and ya bring us and Unya Bonogo. Hey, now said a better than what Tim. I didn't know. Now I do wish him already. I have no intimate. But Memma, cassette in a home, Memma, yet the robber to a mobile. Okay. So, you and the Munukran to say, let them not at the moon.
ɛne sɛ woyɛ tua wakɔnna deɛ o ɛsɛ bɛrima nso bɛdi dɛ wa medi ayɛ ase kora nti sɛ nipa no wɔ saa situation no mu anaasɛ tebea no mu a onye gidie na ɔmo mmra Dawood Herbal Hospital a yɛwɔ dwe so krapa baabi a kane na Metro FM no wɔ no saa meka sɛ me a meyɛ duro no kwasi duro no sɛ awosi agume awɔse bɛgu ɔhene bi a na ɔsɛ ɔmo kofi kɛseɛ mu na edwabɔ no a ɔmo wɔ no because of say rɔba no da ne bɛrima mu nti ɛyɛ ana ɛden sɛ ɔbɛtumi akɔ na obi ka kyerɛ no sɛ kɔ Dawood hɔ na ɔbɛtɔ na ɔso ɔno deɛ ɔnyɛ bibiduro da o na nipa no ka kyerɛ no sɛ kɔ ne bɛyɛ nti nana baeɛ a ɔne me di nkɔmmɔ a na meka kyerɛ nana sɛ nana deɛ tie biara no wobɛnya ahotɔ Kubi wobɛgye adi sɛ nana ɛda aduro so 2 weeks rɔba no ɛne sɛ program no bɛduru no na nana yɛyi rɔba no afirim ɔsɛ dɔkta bɛhwɛ sɛ deɛ mɛsi atutu ntoma ne fɛ na metutu taatae ne fɛ na wadaroma ɛbɛ abɛkyɛ wadeɛ wate nti no aduro yɛ no a yɛyɛ no obiara ne sɛdeɛ osiyɛ no ba wonim aduro na wo sa yade a ɛma yaresa no yɛ easy de ma wo nti na sɛ ma ɔka kyerɛ me ne sɛ ɔno deɛ sɛ wanhu sɛ yɛde rɔba ato bi bɛma mu sɛ ne deɛ no yi firi mu no ɔde nipa maako ɛnkrɔn ɛna aba Dawood Herbal Hospital hwɛ adansedie ne ntoa so o emu wɔtwe ɛna ayi afiri mu zi aka baako pɛ to ho 8 out of 9 ɛna ɛnɛ ɔmade ɔmo na baako no nso no nim deɛ teɛ just last week ya na de ne bae pɛ yes yɛnua baa bi wɔ kede ɔsɛ yɛtena afidie so a yɛmmɔ ne din ɔne ne kunu nyinaa yɛfrɛ no ɔbaa pa sɔfraya ne kunu no yɛfrɛ no Kwadwo Anderson na ɔmako sɛm a na ɔmo wɔ mu paa ne sɛ ɔma ware mpie 6 ba ɔmo ni ba ɔbaa no kora ɔnye mo da nti nkɔmmɔdie mu no ɛna maame bi ka kyerɛ ɔmo sɛ ɔno ne ba ɛba Dawood Herbal Hospital ama na wo ntaafoɔ nti ɛbɛyɛ a ɔmo mmra hɔ ɛbɛyɛ wagye adi sɛ ɔmbaa yɛde ɔmo to aduro so bosom 2 bosom 2 pɛpɛɛpɛ na ɔbaa no fa yɛfunu ɛnɛ yɛkɛ sɛ yi wawo ama akɔdaa no nante ɔmo ɔkɛde sisi a hwɛ baabi de akapoli so ɛm sɛ ɛwɔ ɔboase akapoli so mo ɔbaa bi nso ne ne kunu atena mfie maako 12 ɔmo nso awo ɛma na ɔmo gyidie mu no ɔmo yɛ ɔmo adwene sɛ ɛnyɛ ade awo no bɛba ɛna ɔmo nso no bɛrima no ɔnkɔfa ɔbaa n'akyi ɔbaa no nso fa bɛrima n'akyi da na mmom deɛ sɛ anyɛ yie koraa no a ɔmo ɛbɛfa no saa ɔmo sɛ wiase nyame de ne tumi so ɔmo na ɔmo wɔ fie anɔpa bi ɛna maame aberewa bi baeɛ maame no ɔmo nnim no da ɔbaeɛ no nɔfrɛ ɔbaa no na ɔsɛ me ba bra ha nti ɔbaa no yɛmhye no ɛna da ɔpene aberewa no na ɔsɛ mebɛka asɛm bi akyerɛ wo sɛ moaware a mfie 12 no menim sɛ monni ba monwoe ɔbaa no sɛ daabi nokorɛ yɛnwoe na ɔsɛ meka asɛm bi akyerɛ mo na deɛ monni me dadeɛ na mmom sɛ motie a ɛbɛboa mo ɛna maame no gyina din na aberewa no kaa sɛ
Monko Dawood Herbal Hospital. And the Dino Crowbono going to be money. Oh. And or Satra almost say, it's all just so crapper. The Okata Nona Mameno or Sako, your call among who you. Na be man ko bo en oba no ko bo ne kunu ama ne sei na abrewa bi abetio abeka kire no na ne kunu se etesa ade ade yen kwaso nge se obo ba ye ne ye hwehwemu no ne hu se be man wo hawo kakra ne nkwamo no wo fam e na oba no so na wode no so e hawo kakra ewum eti meti wodi na mesreye na oba no say doctor na ye haye no na wo de wo sre na mbisa o mo say munim say krakronkron mu no ha na ne sera nyame ye bi mo mo wana be ma no say aye no kre ha na ne sera nyame ye bi mo mo emfa ho no mo mfi o madi the one I'm a demon says, see me, both says, Yame and Name Dawood so. Obey ye be a mouth, said, or ye ma Hannah and a Serrano. Could be where there is a wow. Oh, you didn't see. Okay. So what's your canona a man from Braho? Na, your cousin, you dear, you need the chair. You were just so crapper. The dear Canena Metro FM no one. The whole Dawood Herbal Hospital. Dawood Herbal Hospital. Okay. And you know, the attorney said, Senipano Eba, we see what kid here, on a car. No see crappa. Yes, no see crappa. On that of your Metro Junction. Home, who are your market in the store. We see Metro Junction or pet. On that of Dr. Dawood will be a veteran. Okay. Now, number is 0244 0244 88 88 64 64 37 37 0244 0244 88 88 64 64 37 37. Many I always say, Obi wa chinia ne bema ewu. Sabi you. Yes in the bema ewu. Nipa nam ho ene brada nipa akwa efum se bebreu. Sa. My ono de ese odo brada. The friend of odo breda. So that's it. Okay. Odo ne yere bransa na wada che so nyene ho hwe ma no. Eti se o sa ati bie mu a ade bia na mehwehwe pa wo forest. Na ye tunu fom. Enne nyame ayen sentreni wa wanya bideba. Na timi akunya sa ade ni bia tu. Okay. Nti ne be ma wu kodo to na enkeka no hokra na Johnson ko ana de Johnson no. Na me adma fichina akọ na ombra. Okay. Inshallah. Doc, that's papa. You. Bema fewie na o papa waka asem nyina ai papa enti finally the America chiro obi an say ya money ya de so e no nkire say ye nsa wo na mu mani ya de de be et platform bia so ye ka ye mfa ma ho de aka bia want say doctor aboso no wo de friend number no ye ni ya de that's right energy me pia mfa ma Debbie okay enti de aka no say stroke diabetes pressure and say wo de any stomach ulcer wo de any typhoid fever Drew baby I will call hospital ya catch us ya be your surgery because when your intestinal perforation on sunu ni mu tutu to crew me pacho fabra da would ba hospital simple oba bibia be fine okay number ni be 0244 88 64 37 0244 88 64 37 telephone is 0201 68 17 0201 68 17 yeah juma joda kusime menda ye wokumase edweso metro fm junction wa krapa ehɔ ne ye won ti asundwe nkan ene obi a wotie nyame nhyira won so beda sipi shade
Ni bi ai boko. Oni to onye boko, nka ma guragura ni nduru. To onye boko sa. Okay. Na wanga sa wanyini. Minyini dama mom me wo 40s. Hey! Undru ye. For the Davy. Ana so you small boy. Oh, December 26, 1990. What was 1990? 1990. Me school Jesus so 2007. Na satana ni bia me wo. Oh, that is na me ya adwuma. Oh, that me bia. Na wo ya baifo ana? Me ya baifo. Na mo me ya nyen. Ana nyen ni baifo no na wo krom no ka na nyen. Nyen krom e ka na baifo. Da bi ye wa nyen ne obeyi. Beyin ye honhom bon ana ne sunsun bon. Na nyen ye bade. Anyen na mama wo Sudan. Hey, Jamboko. Na me ka kire no. Anyen na mama Sudan. Na wo no ya de wana se usuan. Me poncho da bi e wo ye busuam. E ya duma wo ho. Ntami tama mu ko school me je class 5 ye na me ye adwuma. Okwa sori. Me kwa sori pa. Okwa sori. Me kwa sori pa. Onye konfo. Debi. Na se na otiti media so aka na ho ehu. Ansanete. Ade bia me ye bia wo Bible no mu na asofo na desie mu. Wo master. Mini master bia, sofo bia ntete me da. Ba bitu so kwa sori akese na ye boje so na se ya kodifu nkansan sori na wo hye 4 pieces ni bi. Na baba wo nsam sei. Na wo de wan hye abomu no. Debi me level na mo ma tra ho. O hye abomu ni bi. Debi. Me share na spiritual na se physical. Both physical and spiritual in amatra. So mo tie me. Odifu nkansan so mo tie me. What trust I level no abomu no. Oh, debi matra ho. Bi ti say ye mo de bom ba ko. Ye won ye de to ko ho. Ye won ye tikire ha, ye tikire. Na ye wode bosse nso so. Ne de bosse no ye o ma wode asore na no. Ne o impa ba ko pe. Ene timi boss ade no. Timi boss ade no. Obi antum mobio. Na de obo Yesu de no. Yesu de no fe no cross bet. Ne ti afina wa mo senior pastor. Sunday for ya wo junior pastor, ya wo senior pastor, ya wo chief pastor. Ti mo ogu ko menu ya no ye fe superior no no da asona no. Obi an mobile. Ne chi no obi antimi nkan iska. Obi an. Jumbo call. Ofa. Oji ade fe no otadi. Ota. No. Ami na mi mente brofo no kase. Nti ota no fa nte no ene fe aforbuchian. Mi gidi papa. Mi gidi pa. Ebitimi ya no damu o. Ana bi sutimi ya na bontene. Oji ni nyina di. Meji miensa nyina di. Wo aka mienu bada miensa. Okone e mo he. Betuma je ne dem, betuma na bonten. Ebi su kampo spiritual to me frɛ mbeba. Aye na altar. Aye altar. Ni na so Bible. Anya bosom. Altar bi anya bosom. Iye altar anya bosom. Debi altar anya bosom kra. Altar ni abrabo. E wo twaka. Altar eni abrabo. Eni abrabo. Abrabo eye abrabo a ehran. Ye ga so bi a wadi yie. Sa. Owo fortune. Anase na abrabo a progress. Eni altar e wo twaka. Ya hwe ne say manufacturer of Bia Benz, manufacturer of Honda, manufacturer of Toyota, manufacturer of so and so company kese. Eni no wo connection bi. Say nipa wadi yi abrabo mu or altar. Mo Appiah me das abisa sempa o me yafantin se na wonim dada enti odif kwa me nkansa asofo ye hye ba bia ye din kan ye frɛ sunsum frɛ no manbra mombra eni ba na apɛ endum na le bona bona munjum na amam yanko na me frɛ sunsum na sunsum omra mbakasa obeba sunsum baba ba ina dwuma obeba say sunsum dwuma na ebeka wo ya na apɛ me se bia obanya man bia aye sunsum dwum bia ebe fere sunsun ne da ya dwuma no Bema wo junso ni mu pai ebikam eyawo eni moja edi akira
level kofom utumi ehome yie amuzu garlic bitters tumi ma wo dan na ho ebi wo herbal any pharmacy shop 0247 77 67 43. Oh yeah! Come on! Nhyira 104.5 Great Lion 1 Papa Unyo. Must I won't see me fish dro. Yes, some me and friend. Some of friend me. Me and friend say free agona so dro bra. Maba. Good. Ti agona so kumase fonfa na asema Appiah pa. Appiah na bibi besi wo ha. Manisi. Enoma bi wo ho a. Kofu bi wo hunu. Me twini me nim kan. Wo hunu se ehu. But Appiah na mabe. Nkofu wo se enye hu. Eye noma nyame abo. But eye adwuma. Tell me one. But also oma modri ma ye hu. That's why I minim brofo no. Yes, but enye hu. Ehun na mawua. Yeah. Anka to ha. Mahu mo. Ana asedua ye kan beans. Okay. Mahu aburo. Ana we na fe na atoko na atoko ni. Okay, we na ya atoko no. Ana nkatie ni. Ana ntosi haban. Ntosi haban. Ana ma se emme wom. Emme wom. Ana akoko besanso wom. Very good. Ana we ye confetikro. Confetikro. Mesa Appiah na bibi besi wo ha. No. Appiah ni komo. Okay. Eti de me bisa ne se altar ene abrabopa. E ka se nipa de we live well life. Why you say altar ne wotwa kana. But as Appiah altar no ne nam. Obele we di ye biara wo altar. Obi a di ye bia. Obi a we di ye bi nso akọ we di ye bi altar. So ye sofo. Oh, so ye on kwa sole kwa wo altar. Altar ye wom tu. Ya wo altar bi wo ho a eno ye de say ade. Ena ye wo altar bi wo a wo di ade ye. Nti onyankopɔ tumfu kran omanedi for no set altar. So bi ka altar e ya aforbutia. So ade ani altar, ade promise ade ani altar. Appiah altar ye babia special place ye sacrifice. Okay. Special place sunsum ni ye kasa wo ho. Okay. When ye di no megu akwam. Nti ho ne ye kronkron bia. When ye kronkron bia. So oyo konfo, oyo sofo, when ye kronkron bia. Okay. Nti ye ofa no altar. Appiah altar sin won bebre. Nya ye wo odifo bi ye fa ne bara. Tama aya ohin ka ten so nko kesi izafunu. Osinana ansa na mutuma ye se adwuma chese me set altar. Dent no yo odifo. Na nanka se wantuma nya adin direct. Appiah wonim adiba ko a na mu ka se me se bimba gura ma bem. Hwe Appiah enkofu bebre bi adwuma abia company agu. Why? Because o man set altar. Ubi adwuma so hia altar. Enu not the main point, the major one. Sama adwuma okumase a asa me koye altar wa na menye no ha. Da bi o pa jan altar wo se hwiba bi. Altar na spread. When the adwuma no furu me she. Enti se MCI. So okotu aduro tia wa. Baba besi altar no so enka. That is the secret. Eti ya na nkofo di nkomo abonten se car brand ahodo na ewodwa so no. Crown na ebo animu no. Obi a wade a waye ogusu ansa na. Wode car no eba
Chelsea team omo de Liverpool omo de ye ya de guso na say aye symbol na aye spirit okay me mo symbol ho enti me ma set him order so we your sofo wunnim na opese obesa ahwea obaye bibi tia me a Appiah we ya de na beka kesi order no so ne kame ebekọ ho mum ebekọ ho anka wo ye wa dey for the Bible na ye wo order so order mo kom order so a Appiah motuma atwe tontomale no ma nyina wo mehu ba bia wo fi ade bia ko bia enti se okonfo boku obi a okone ho ba bia ho efo somandem ho no valugu ho ye fo order enti order no ye wo order bia ne natua de abusua bebre wo orders abusua bebre enti efie bi wo ho a nyanwo ofufu wo ho so we efie bo a we den ye fa odro nguram de bi wonjumi ebi kuro bi wo kwa nyamfa kramen ko kuro mo yes that is what we call otters sunsum na wo otter ni mo ipa na otere ni kuro no ode oye otter why you set otter ni chiwei ochiwei mefa nko emfa wo sa wo yosofo emfa sa wo yo himan otter na wa chechire na ode age ni kuro no ose ense no aso bi efo di for kwamin kansa sorry odi kwamin kansa na so da bia ni wo ye dem pobokom ai so woni ya bo masu wo mu 1985 oh e kuro ben so wasaje dua kese mo ayade sofo a no wo sabe ne fe no sofo ayepa okay ana ewo sofo atobra ana ewo ba ku bi ka ho sofo amoa oh omo ne bo masu 1985 insu e bo masu e fe na su de nyame mo iti aso de ne fe Jordan okay me de aso de nyame mo iti me nya kwada o so me de fe na wo mro okay hwa Appiah woni bibi ade ye kase ota woni papa bi ye fe Leban wa didi whisker na Leban ni sika onya na ni nantwi na ni nyomo ye nyan sana no wa set ota bi wo ho enti wonim secret wa say wo kan Bible na Genesis 31:17 Tama Jacob bo wal Rahel ni ri na omo no kod ina Rahel akola bo no ko wi ne papa no suman no di koma ni kunu askama ni kunu mo di ye hwe no ka say rasa bro boy so wi ne papa bo so wa wi papa no ota ne bo so no de amani kunu kan fanti ba bro so wi ne suman no o de amani kunu edum bi enti papa no ba no hwe ne suman no ho asema to me ni bi bia fi ne ho Messi ni no menya bas woni obi ti kromo wa bia company kase wa bia store kase wa ye no kwa otama ba Appiah madam bi obam ho wende also wa bia kitchen from the Lizzy kitchen on aduane nyama bebre ba me na tra wa mende due kromo ko market also no menya firisa also for ba me no kase ofon so no osu na me say for wudi no one kase person name na wo kitchen no din for mami o test mami hwesun tonto Appiah me to am yemo gwa kwa Appiah me twito no na ade ama mami store ni gun se san wan bo mami store wan bo ho ban enti obi di entwema sika boto na de say ni sika na papa de wo kan nyina no se obia na ne sunsun betimi handle altar na altar no ensan kuntia no o da bi altar kuntia obia dabi ota de den ayet se mo friend Bible bi ota kuntia obia ma bia me salon sanne ma bia me akọ odifo enya difo ye ka sunsunsu adifo no odifo maba me pese me beset ota e ma me company me shop nti enyama wo no different becho oju wi a obeya de na mo na wa ka che o se na wo shop we e bia edame de ye me santal tuntum bra enko ho ota na wa set no na ehefa na obeset ota no da bi mutu aye ne fie okay ni dem mutu aye ne dem nti obepia no ne ota na di nkomo ahompa a very secret place we ye ota wo nko so fo bia nchen nko malam bia nchen wa unu hu bekasa to mi no ho tina so metro laughing ta for the water ebi wa yensa wo de bompa ye motum fo ko wo jinsan so di ai Appiah domoko Appiah se me okay wo jinsan di onyankopon pogunsa na mi onyankopon ogunsa na mi Bible say iya mungunsa di wo mu kronkron bia nomes ensa yadwa ona ka chiro isi say yaduma ai Appiah ensa yadwa ka Paul ne kan chati mo tson kono sansa and then the Christopher of what did no maybe a check Christopher ti ensa wo Bible na onom sa me nom sa ba de ensa yaduma me di ensa yadwa me sam di ensa frɛ aduru me nom wa frɛ samada why not the phone saman frɛ iye bia madwuma pa na bia me twutonto ja me friend
yesu kro ka fra saman na me na find out here Appiah yesu kro ka fra saman wo Appiah wo ti kro mu wo to be Abraham di de bompa but wo nana na wo ma na de wo no wo buri so yoboro sa won de papa bi Abraham yo so ni wa ko fast mabo Mr. I say we me kan manfo say me nya papa na mama ya bran ya ba so ba bi na me ka che sister bra wo bire nyina kokoro na picture bebo o shop a simple o so na pa kan bi kire no wase ya Appiah fo abosom sem free mi so sa no babu no enti so sofu bitia obo enti munim Roman for Ghana obo St Anthony St Francis mapoto mo munye nipa o me nipa o mo de mo titire sunsun de ho ba me papa so for ko no wo me no me na jombo ko no den kan san pa fantima me no mo se ma mboni na ye o papa ho me papa dem papa afim o papa spirit o de yadwuma o frɛ no Appiah nyono nka mewu obi tum tukwe makoma ko 7 papa spirit na beji tukwe tene tum tukwe nkam nso ncheko Appiah bibi ho a Christopher ye junyoma ye tu nyoma gu Appiah wona na wawu wujja wona na na owo ma me no ho obachechi kuro wona na obachechi ebusuan wujja mo ho na woka fro obi na na owo iza na wukura wonim no Appiah anu na mama ye brent ye na na mo ho a wudia second twe Appiah obi tiebe God wo fi ho God wo afim ho anka wasanka nna na tum meyi kire no wona na wo ho no mbani dimpo nkai no Appiah won tum fa nsukwa ngu fa mbani dimpo da usofo se abosomde na so yanko prokete mosire se eko felo nyime bo wona na num din bo Abraham ni din oji altar di oji nsa di oji nsuosu di meji samanfredi meji nsuo di na meji nsuo na o de ya adwuma me di ya adwuma ne da kro me di bi ya adwuma eti di nti na ma ya bra bon koso without the altar ni nti ana da altar no ko nipa bra enya altar no ko a enoma bi wo ho a ena ka wo se adekutu a bi ti se wo na frɛ ya na wo kan samanfrɛ se nya de bia me etumbiri bia ne mu ye de ma me no nya me ko hu Yesu Kristo nyoma mu ye de ma no okoka fra Moses na Elijah ti chama mra na frɛ me na ma me adante me ntum frɛ me wonim man na ata wonim na dwa no na me na odidi ase de ka me na me di odware me nsuo ka me na me dware me se wonana na dwa no pepa keke fama me eno no na pa chance me ne mamo frɛ no chance edidi mi na ebo ho an ho awa no pe ba ko fa ka ombra ma frɛ na mo saman frɛ ye wom different ye obi ho mo fra besi obi su no ne kasa ebi so mo tuma ya mo nkokeye wokaye panadwo na baba da so woni ba kasa complete ni a wo pese onye ma obi ano woni ba din komo mese ebi mo ho good che wo fie anka wo se wonna nanu mo ba na wo bayi kire won. Okay, wait there, by the way. Me na wuye no so me dae mako 38. Hey. Uni mabusuam. Ena me kodi nkomo che madamfo. Ye konkwansa. Ne wakoso awo hima bi ofie ma. Eti me di nkomo che me ne dada mako no so oh. Minim akwadu okokompe hanti ye nko ho. Ane na ye tuka huwe ni kokompe. Akra. Dabi kokompe wo biye. Babi a fie ma babi a monkey sanctuary ni wo no. Okay. Krobi wo ho. E fo kokompe. Okay. E wo forest na chi. Ena e ko ho. Ikodo na papa ne mame niema bi se me mame dware 14 days. Me dware me na nanso me da bi mbepem ne. Sa meti amansan radio so na meka. Umpe da yeso. Da bi ade na me na be se papa ne mame hu ade kwa me na pese ode mame. So that say. Da bi se oba me ho da bi antie bi o pese o ka bi kire me. Oh no podi ni. Ana me bo. Ana so obi ni mo bi kire. Da yeso wo ginti a wo so da ye. Sa kwa wawu da bia so oba. Da bia oba. Ashase no o chere me se o bank note. What da yeso mu. I mean ko yi na me fa hwe na yire me ko yi. Neska wo so. O chere me se wo sika wo ne ntuma mo ayi adaka be friend parting case adaka tete. Ena na de tu kwan. O se bia ntuma na de to so for sika shase me ko yi. Na ta no wawu. No wawu 7,000 10,000 note no. Me ko yi ye. O so me da yeso me ko yi rank. Yeah. Ye se me bi. Ye friend matamfo twam ho ahia. Ahemfo nko na ehye. Me ko yi ye. Also me ka se me ko yi sika card sometimes an efre no e na efre ATM card o kire me ko yi de obeka bia do se fa hwe me yere eti dia ka kire no na me nim de opeso sa ka biem ebu a osom da no afrem se nkoja me ha na me ko kama sem ebu a o de me ko na ko abere o se
menti apo kama beti kokoo no me se na kofie me ba beti na me diska na berewo na mani ate etina be se me hu ade pote obeso de ma me no na me ka che madam fo no de me kokoko mpe ho ukoya me ka wo de wo se jawa sam no me na minim de ma fam anti sad no how many years ni me na 2009 okay 10 years later na yere su ye anti tama sa no ma su twa no awuhu ba owu na na o ma biem how many years ni me na 2009 me person na me jan fide kese so me say wo de won pazan na ka me ma fia na ankoba frame wo so adu wan so wo memra ka me ma sia me person na dwi me jombo comedy ya wo 2026 me boa 2026 me ba 2009 from 2026 minus 2009 me na we 17 years ni 17 years ni ana wo say ono 2009 10 years pepe ampa ho that date now odi wu na najo na yere su wu ye that is 2019 oh okay o pese hu na bio me nyom no matrase din komo kra bi so bibi yes me fra no me kira wo say be so samra onyo very good enti me Nhyira FM Ghana fu na ntie me ma wa kwankire ne me nkoye oh me ye bibia ma me mo akwankire me ya me nkoye wa kaye wa de sa wo ko kaye na se adna me ka hu se me na ma biewu a oba ade am de be yew so wa ma na me so baba oh woni ma de friend kube ye kube fresh e dia yi me to fresh no kube fresh no ba nya de adwan no dabi to fresh man ton ba bi fa ko koto ne miensa o to ba ko ha to ba ko man ton ba bi fa ko me ba me to ba ko tek okay ne ma ko to ba ko Angunaga Junction ne ma ko to ba ko Roman Hill very good me ba bi oboto bi ar minim ho na mo me pese to kube mensa Appiah wo to kube mensa bo wo ba fo ne musu ya mix me jombo ko mese bompaye fo bi bompaye gufo fra wonana Katan se jombo ko me mamu akwanche se wo ya obesen ba ntombra memfensa wo bompa wi enka na ebeka no fo bi hu witrim ne wanim fo bi hu nsamienu fo bi hu wo yefru na fo bi so hu na ho enka ne tugu na kada e ma me nware me mfa kada dabi me nware okay Appiah asemi kanya anya gro me se Ghana fu tie me nya na me kada dabia wo pa bia ye me de maka ma profi adwuma me ya metima ye eti me ba me du take arma to Kubi ni ma twema ko Angunaga Junction ni ma koto ba ko Roman Hill na me agu mi kama bisia me du fia wo du dwale wi a so bo dwale wo dwale wi a no ba bi pese hu na nantem tim du mi nware amandwale mesro na de me nka hwe me de me nka hwe mi nware me de me nka hwe wo dwale ja na nda ya use spray okay use spray wo bia fo bi gu aso achi wo wi a no ba ka sa akwanche no boni na gu na wo wi afenso no hu tirim wo de bompa ye wi a fo hu tirim meti abrosan so me mo no form ansa na makoso wo de no form me mra ba no form engu futurum okay wo ya men champa boa okay ya sadia wona na besen aba because sadia na ye no wonim se no me bebre wanka papa wotuma ya chonka wotuma ya skeni dachi wonim se anisifo na sof bebre wam ya beifo omutumi ya connection enti wo akosa wo kaye wadi bi no beye na okura nti omokonka no anase omutuma ya trick bi a wade no bayam enye ye da na de nta ma ba me pese mu na BBC a wo ya bi adi mami a akate enti sanete wo ya sadia no pe obese aba okay ono why di no hwo so so nka wonya bibia mfa ho that we nya mpabo we ya kwankyere men kwan nda so ga bi oware ye beka we na ewia na awurom ga na ware wie no why 5 years awoma ina oba men chen wo so aduro enti metwi ntonto no enya sunsum che se oya di bi man na maami cassette ano eno na ayen sa ba maami no awu na meka chen se onkoto flowers onkoto tofe onkoto spray no onko ne maami ne nan so ofo onko guso spray no bon pampa ne cho owia ofo nsuo nsiso ade cho nkafa no no onya nsuo no enane so jansuo no so memfasi so ade cha sanwachi kafa odo oba no ye furu baba be hyensuo no mu obanyam yes obanyam wanyam labele kam eti we mi na ma me sa kwankyere anka mi ntimi nya because me na na me hu oh dabi ja ayira dabi so baby e begina bia ye fe no ba okay but we no was pese okoso na okapa ne cho okay nti okay we dey no wafom okay nti ofum ye nti ma me cassette ano nti o wale ne ye furu mba da hwe Appiah nkrofu bi wo ho a wotie mi wa wale ye furu mbai me kasi me ache wo se wo kan Matthew 19:12 a Appiah no ka se nkrofu bi wo ho a mai bi wo ho a onyame abon wo se won wo da so
Matthew 1912 ɛhɔ no kan yi toto ho asɛm nana toto no menim toto ase ayi toto ho mo mpɛ ma no but menim o kan a fancy Bible no na baby o English obeka kyerɛ o Bible kan o se nipa bi wɔ hɔ a saa na yamede yɛ wo ɛbɛsɛ hɔ a yes ɛnya nipa bi so hɔ a ɛyɛ fie mwansamfo na asɛ wɔ sa ɛyɛ no okay mu batwi sa na wɔka no enti ebi wɔ hɔ a ɛyɛ fie mwansamfo na asɛ obi wɔ hɔ a ɔmfa wɔ bada ɔmfa ba bu kura pɔ ɔnwale da enti na meka nyina sɛ wiase bibi wɔ wiase iya manji Matthew chapter say Matthew 19:12 yes na manji mon nana no ma wawundi nipa bi wɔ hɔ a oni mɛrɛmayɛ emu ahoɔden san twi ne ka free awomu ebinom nso nipa na ɔyɛ wɔn saa yɛsɛ ayi toto no obi a ɔtumi ne ho kra nsɔre kra obi krampo de fancy Bible no kan obi onwo ebinom nso nipa na ɔyɛ wɔn saa ebinom nso ɔsoro ahenie no nti wɔpo awade obi a obotumi no eni masɛm a makan so no okay nti nyama bebre sisi a Nyankopɔn no yɛ nsa apia obokwa kɔtwe bɛma no nsu abogu ase enye yi da odo saa odi firi soro eno yɛ nkrabea na sɛ hyɛ eno de wakrade aba no saa na odi yɛ Bible saa nyame de yɛ because of so ahedreti nti me ka to nipa bi okatie me sɛ wonana no mo nya monsamfo wonana me se omo nya monsamfo da anka ne ganafo yɛ kesia yɛ bɔ mpanyin fra Dr. Kwame Nkrumah sɛ wotu gyina Kumase na wo bɔ Peter Mudia bɔ wo maame owu ni so ni di me mbo Peter ni mi jam papa Debi Appiah me mbo Abraham di ni mi jam me nana Abraham wo ko hye wota ne so a na abɔ ne din Obraham bɔ mpa for tu mfi Nyankopɔn na wi a wafrɛ ho na ma fɛ tu mi na wo ɔta no so no na papa nso e me from na me from papa me din ka from na ansa ma from papa o ma ba so o ma wura o mu da ama de aye adwuma obi ka sɛ papa ka sɛ de asa ne papa na e ka sɛ Dabi ene de bi nyam da so san krɔfo no so Appiah me ya wasala ne nso ho ya wasala san krɔfo no so Appiah me je ya na ma umma fufu me de sisi am ya mutuma ya adwuma bi a kyerɛ metum de me nyo ba da mo sɔre ma asam pant ma ba ya adwuma kyerɛ adiri wo bi mu awu na sɛ sɛ ɔmo wɔ satumi no wo no ba da agye sɛ wo dwara wo ho anya no kra na no ba da nya bɔne ada na ya ba ada me dam ye skakura masama wara ba ko sumpa kan isa de bia san no man padi sunsum ba ya adwuma wi okɔ sunsum oba ya adwuma wi no Appiah sunsum botuma atram mu 30 minutes bowu sa na mo ya nya na mo social media na odi nsu guru su mo sa to adwum ya zan kwa sunsum nkyɛ wɔ nipa so sa sunsum tumi nkyɛ wɔ konfo so da antum bro 30 minutes bi ba ye no na aka nyina ye just mentality mo use asofi na sa na mo ye hey ka je no kense na bofo dede wo ni mbo different bofo Appiah me use bofo na use den me use sunsum ne hwan ya yes sunsum na ye friend tumi no on da bi a wo bia wo friend oba ti wo na ma ne ne na na sɛ wo friend ansa na oba odimachi bibia ni mi ko ba bi na sanya omam san sunsum ba na sunsum ba ma David interview to be kanja sunsum ba na bezma ba and ya wonka metinka onyem kasa oye bibia awo nyini sɛ ne awo ye asɛ ɔkɔto bi na wo eni no nkrofo nim no ada me ye nya wo Bible no mu enti dan no wode opani bi relation ada no nua so den ada nto de ko nsuo mu okay de nsuo mu owo Yesu Kristo we hu ayarefo a Jerusalem aso den kakrake wo na wo so wo mu konsum kaya kwankyere den na wo nsuo tumi yes Revelation 16:4 Bible say na nsuo bofo hwɛ me gya sɛm so ma ka cho nimpa bia sɛ obosum ni babia bosum ni o na friend say ben friend bosum ya from abofo tumi na akonfo no yusu no nya bosum enya bosum men ara wo bia na Debi me yusu bofo me yusu susum ade ya fa no bofo no obofo no oyusu susum te me yo panyinsi me ya din so obi oyusu bofo chechim na yenti ase ma menkyere wade ya wo bi oyusu bofo obofo bia so ntum plate without spirit na mi man kasa mi yusu spirit susum no okay enti mi ma da mi yusu na ho ya din se wo den mi mete no am yusu enna mi wia na wa be wuro wo Appiah mu na wo so bofo aba enti sunsum ne mane abofo no obofo mpade ze obofo mpade o me ya de bi kwa bia o me ya somafo asa suafo o me ya suafo keke o me ya dma wia no moko obakọ report susum enti anya ba akofo dia
Debi. Ya kasa bofo anya ba akofo de. Debi. O fana no obeya adwuma no ko. Obeya adwuma no ko. O ma say class libres. No minim. Ana say e by day for. Apia, ya adwuma ka bofo kwa butu afi ba bi otwem. Na wo de na ya adwuma. Obutu abe say wa beya adwuma wi abakọ. Omne na me. Nia wo kan wo ya atwema gina si empanimfo nsem bi o mo kan so say. Se wo dware anadwo a. Na se bi a honhom bi na motimi kyawade. Very good. Enti enem de ne se bi a ye wa hai na ma bonwum bi na se bi a sunsun be o twema o ba be wurawo. Obutu abe wurawo. Abo aka nsem ha. Apia. O wia o kɔ ne ba bi. Apia. Ba enya wo dia. Dabi wa beya adwuma na wie. Yesu se sunsun ne ba mo so a. Obekyem nyamonye. Okay. O wia ntran mo okɔ. Bofo sunsumo obegye no o yesi nti obi wo ho a wo kwan nchi a otumi kyewe se o kan sam kyewe o wi a ono anka se o kan asem kwa no ontimi nye okay onni ma asem o kan ti se obi e kire no very good wo sofo no ekokonfo ho a e ma no so ne bosu ne besi a obaka kan sam nti o mo wadi be fe na obrafo okonfo ko onni ma asem o kan kyewe obrafo no wa kan enti umunya ya bofo ma me kyewe Bible nyankopon no bo bibia Genesis 1 eko me bi sam se enna oto se sen no nyankopon obo obosom Apia adibo mu no ehe fa no obo obosom na Daniel daben da me mi se Ghana asofo me nyima no onyame amobosom na apia wutie hwe entukwa ba osoro ho no na omunya ya abofo mo sunyame o enna entukwa ba enti entukwa ba osoro ho no omo kontukwa no enna omo pam obonsam na chidefo no se mumfiro nko munkadi nachi ya kuruma ne yanko enti munkadi nachi na Bible say tama abofo no ba na omo doso enti omo ba no ebi mu gina wi ebi mu kesihye nsu ebi mu ko wura ndwam na ebi mu kura su ko wura abotan anu na momo friend say oye bosom no enti revelation catch him say enyo bosom na oye bofo edi ne ho na de bae moina bosom no bosom na me kan ye twifo abo musom ana se de dabi ya abo ka enye abosom ye twifo de o mam kreti ye bosom ni ba bia me from obofo because o kenya o sa obofo no wo no because one say yewura opim so be ma owo abosom mienu ana tumi mienu obo ne ho ban ba ko ya aguna ne tepa okay ofo ma sofo sa on kan bosom o se omo ye na sofo asofo mo ye bibia the red white one dal me ko tepa na me ko kan say bosom a wo kuro na mo se dabi otumfo nya otumfo ne sofo ne wo mo yes omo ya musom o sa musom ka omo ya abofo bible no kwa man chese omo ya bosom Revelation 16:4 wo kenya o se nsuo bofo no sole kasa diso bi kom nsuo a o de nsuo bofo na ye o nsuo bofo no di adwuma apia no me bi wo a mo ya mo no mai huhu ntimi se bi obi do bi konsom kenya kwanche mo na enye efinyame sofo mfinyame na yesu mpo no do bi mu konsom kenya kwanche mo na mi na kwanche mu nsuo mu de mahwan bi a be fa so de kwadu nkate na de akoya kwanche mo bi ye gitum na bofo wo nsu mu to de ma no yes patade ana se efi enye patade bi wo so a patade no compensation se den so o de sere no bi o de pen o patana yemfa tofini be kwadu o se o kemoja mpata yes wo do aye bon ma wo do abo odwa ma o den sa be kan wa wo de kwadu kama no omo what they eat what they need is blood sa na yankopon so te yankopon so pemoja onyankopon pemoja sen wo apia wo mpaibo ti obi o kemoja onu hu ye din ne otwa moja obi otwa moja no hu ye din yankopon penasam sen wo a wo ye fa otwa moja ya pia asema no okay odi bi go water ne so enya o tempo nko a every year bia mtwa moja ande mo tu fu yankopon na udi wo ye obi ka se wo ye konfo a wo beje dentina Cain and Abel yankopon wanje aduaba no no kaje moja wanye fumu aduane no dentina yankopon wankaje ntroba ne tomatoes ne banche wanje no so pe moja no kaje no eya o ma kreti adwen se o de ntroba nketenkete anya no kre onyankopon pe moja enti ansa no onyankopon be hye dokopo mama okaka moja eya kan nam aze kene ne made na na dabi ana so pa na kono duane no enu pono Gideon Judges 6:23 onyame mama Gideon kaka moja ansa no o de fa ho de ma Gideon onyankopon pe moja rough timoja kagu ama fa ho de ma Hebrews kind apia nyankopon pe moja o to bibi o ka moja ina wodi ma
de obronsam anasa bosum bia mo sa mo kano wotuma kemogya ma nyankopon nkramofo wokum na ntwa wokum adema ala nta wonu makoso no twɛn me ba ya ba behwɛ ne ma de abego sɛ wobeton sɛ wobɛyɛ banku ye kwa ba ne ba bedi ho komosia abusua ɔkɔmhyɛni dwɔmbɔkɔ ne ma de abego studio no bisrompo bibi bites wo ya pa bene ankasa
okomhyenyi John Boko oba ba ye ne sencheni atwato na afi ya mabidwafo nso aba bete omo nte ho na enedwumadie ne de baba wi ya no ye wosima aduasanson na ewo ye nim sisie na ode emu wa ha mo magini baako asedua magini baako aburu magini baako atoko magini baako nkatie magini baako na ode haban so aba na wakwatena me camera nso anim abusuafo oba ba ye biribi na me penipa 5 pena me de kan do maye nipa 5 oso obetwe osu ntonto ubo odin a na nipa no bondi a on kan haw kan de haw no boni di mam keke ade ha no ade ohia bia wonya kunu very good bia obema ne da on santo aso ande on kan chame ande na wo so ma no kase ma ne bebre sa na na me se me jemina so also betwe mu dio also pop dio wo betwe mu dia mo wo betwe mu dia mo yanko abonti first bocho me yanko abonti o se ba betwe mu dia okay 0322083581 0322083582 ai enipa guso na not ne sai agofia ajamini na wai bantuma aha osi bodi na kan ha keke medical juice misika se majuma se koye okay etiam for ba Facebook ba hwa de o ya de ente se de nkramofo banwe mu na ono de o de nchene na eye nchene oil ano de ba cha wa utwa no peke won mame aha why se de o banwe mu pepepe usu de de se kwadwa usu o se o sa ya adwuma be na ye me taxi driver okay o se na adwuma sem o ya adwuma hunu so ana ne mo njina so aha jina so kwadwa usu ha said the kramofo no banwe mu na obo no aha etu da Facebook insha 104.5 wanya ho faso na abenya ho faso china aha wasa kan drodra so wa ne fly said the wogu cement no wode said na mu ti said the nampo ano no nchene so no de yo aha tsa no hia to we na be chese sunsun ho ana sunsun ho okay nti kodo so jina sha mama kan do so na asem che no ka che no okay kodo wajiso Appiah kache kodo se me sati oya santini waso ya santini so de kwa santini kache kodo se akodo tonto a metwe ne kire se Appiah wutie mitio me no ya adwuma akodo tonto a metwe kache se onyo ba bia wo awan wanware no aha bisa no waso no ba bia wo wanware no but wa ya no waja no waja so kojo su ehu asem na se open bra Facebook insha 104.5 ene de se pe bibie hu Appiah kache kojo se me dombo komese on hwa akura no nti wo ma dom no o ma dom no obi akasa etia no mbakro yo ba una agina so no yetie o o hwe no nukre Appiah mo foforo mra okay po obi bakasa bia na se na hadans unim halines me na bobo lines una bobo lines so bakasa okay da bi me na me bobo lines no okay aja kojo kona from ra agofia ago mini na we ka se flesh ofia odi no design Esther kona fe Esther da bi bodi udi aye obusu adin ya frame ya ba me yanzimani nti ya dia akwata ya ble anase ya bieza yazu yale aha okay yazu yale on kana sam ade na how so bia metimi ye adwuma bia na agu ya maniska ya adwuma bia na agu okay ya mezu yale okay yazu yale okay Appiah menu ya adwuma ya adwuma okay me tutonto na de bia meka wasam okay Appiah we did nya de ko nya de bia okay kacha ya se ma tutonto ma ka che bisa ya so kwa sore bisa no o so kwa sore Okometelis bisa se wa kompa bo bi mo bi aka chen sa adomo no so bisa no wa kompa bo me aka je sa adomo so baba cha ke kat no bia ma che na de obeye ai ye wi anu afre wai agofia o Appiah mini na we me wataka ti bopata bonogo
Also your friend say Bonogo. Your friend say Pere Aminu Audu. Aminu Audu adwuma ba na ye. Me kwani. Na how ba na how until the buy? Me sa to kuku. Yo, who how ne say how ba na edi unya? Bi auto kuku na no aboka. Mr. Appiah, no kana how na bisa no ha. Ade na how? Isi ka sam ye. Appiah for enye. Na bi o kade ya problem ben na wo wiase. Aminu. Agofia o. Amazia. Ini na we bodi na kan how tentem. Nana kwesi na makokobe. Nana kwesi. Bo udi anka sabi a kwesi twinebo a. Akwesi mano. Ya bi yimano anye din. Akwesi nyako. Akwesi nyako na edin. Yimano ya donko din, e obi din. Okay. Aha, akwesi nyako. Wo how ya den? Akwesi tanibo juma na weke sam no no mbabia no mko. Wa bia adwuma so waka sentiment na. Aha, muntu. Otie. Obia adwuma, wo mfa adwuma no nyina sagya no hokọ. Okay. No asan fa no masa. But be say adwuma na wa hifa. Adwuma no wa. Wa ni mako de wa. Gobi. Okay. Okay, kase onjina so. Akwasi nyako. Susma bla. Susma bla. Oya mi susma, ma donya mi. Appiah. Kate akwasi nyako say. Onye careful because obi pro fraud na kwantu. Kate kantwi ni che no monte. Obi be say obu na kwantu ho. Yes, obi na so obotu kwan. Obi da na gine sika. Val obi da ontum yema no. Akwasi obetu kwan na. Oni mo onya we. Foto ma no. Okay. Na kacha say bisanse be be na adwuma wono. Gata kase bi danim. Bisan ma me. Akwasi utie. Bashane. Eda ho. Bashane. Gata ne da ho. Bashane. Okay, kase onyo so meche na de bi. Mo ya adwuma mo mfo no mangu akwam. Nipa bi a wo fi obi ayon bi sa de na pampam wo no. Appiah. Kacha kwesi ya ko say. Apart from that, me funa bi nkonto nchen. Obasan so wachi no hene. Me na me ka kire. Ombechi no. Omechi ne hene. Amara kodi hene. Be ka kire no. Akwasi utie. Me na me se. Bashane. Ada wate ho mframa. Ahini wi. Asambi besia. Oma baba kacha go no omkaka di hene. Me na me ka sa no che no. Utie. Bashane. Kacha say me you from me mechi na do be ye gata ni mu. Oye no wadu gata ni mu pe. Kofu be say. Obi obabia obetena. Obi obetena. Sa de na no epampam mo. Okay. Yes. Okay. Ti ofo from la. Yo, yan fa di pam yenu so Agofia o. Agofia o. Amen. Ini na we. Sam Smile am kwase bi sabron. Sabronum Smiler. Yes. O de Smiler dan. Akwasi Smiler. That's Okay. It's in how. Wo how ya dan? It's from here my son. Where dan? Adwuma sa wunya adwuma nya na. Kwani. Da bi o. How ben na wo so bi won mo so me pe oba me nya bi. Bia ye mam sika na hye. Ba wo ye kwani dia nya adwuma na ohwehwem se bebo na mo wo. Wo se how ben na wo. Agofia. Mini na we. Ba chomi alang. Udi ene how. Midindi yabo. Yabo. Mini enya ya ta. Wani yaw ya. Uhu ade na uhu. Ma ku wani. Okay, what's nani? Nani baako. Baako uhu ade. Center left and answer right. Left and answer right. Left. What's ni din eden? Udi na say? Yabo. Yabo. Okay. Yabo. Abusu abra Facebook Nhyira 104.5 na bra be ho ni so ade. O twin na o kan na o twe no. Ha, o ye sofo, na so de o ye no. Ababrum. Sao. Ababrum. When you twin jo na so tonton sa. Appiah. Ye. Catch up papa na odina so say. So bi catch na ensunsun yale oboa. Nani no. O ma akọ wa akọ ma catch say o fro glaucoma so we enu bi. Okay. But kaja me beche na duro so dituma besa no so dituma mem che no. O say wa akọ ma catch say glaucoma. We say glaucoma. Kaja say me beche na duro. Oba wa ye duro bebre nkoba me beche no. Aban no Appiah mum se munima ya fa mpengu. Eh. Okay. Besi kokko so a. Bisa onim besi kokko.
obehu wa wa me amekyere okay besi kokko yae na Appiah da teacher wusu office na nkofo ba wonchen na oba wa cheche omuduro besi kokko no onyam onfangu hanki fitab amenkyere jai obefro owi a wo number why Mati. Enkyere Appiah fo ba ko pe last ba ko pe fo ba ko na me nanu wa ha na omo so mekyere madwen agofia Ami fancy. Okay, ba kwa ba. Agofia. Hello. Mini na why? Because I was entire. Within the sign. Aisha Muhammad. E dey na how we are say. E go to I bonus. E dey na how we are say. Sira me ya jina e be me onim de ha no. Yes. Abusuafo say o frɛ papa yi a no waka je se bia me be ma bia family no bum kwase a eya wo hawo me kotwe application bia ye mfa me eya wo hawo na ka sa brabo mu nsem de a eye na ajama so se twene so ntonto but omo yem penfo me so ye wi a mo twa mo ansama ko na on twene da bi penfo de ye fa ye no begwem okay we ubodi ajama so probia nim e bia we wakaka se ma akaya sembi okay mate wo se emo no yina ye de ya de be so be kire de be you sa dabi Appiah even chew mo yenko because of we no some go for wasem mate mam adi bi ye friend Appiah we mu friend sen asedua we ye nkate we ye emo we ye ebro ni adra ni bi ebrodwane we ya toko Appiah so ade me bete asofo etie no mo da ka ya jiska me de chew mo okay so obi ba won tan ana wo temi wo tomade na o pese edom ba wo wa de ton na oh thank you sir edom ba Appiah na say on pa kunkoto emo atoko ebro nkate asedua ni sanam atu na mama dagwe na Appiah onko market be bi ye didwo ho ho ehye ye didwo da wie no onsa ahwan fi ho onfoma mix sa de edwom bia wo didwo ho say dada dwom say occasional market o ma didwo na wie no onka sa ahwan onfoma mix sa nwema nyina on temi mienu Appiah on start left on from gugu sa na okasa an from share no store ho obi an waka start right on from gugu sa mburu no store yina na dwe ebia yiketi ho ne miena na dwoma nkora o dabi o the store ho no oh okay ara matum na nde no ho akwancha foro ho enti we otum dware enti be wo ye we na ma omo street mu no omo street no wo de for left for gugu sa bo store right store start right for gugu sa for bo store o ye na o kan den da bi say bro de na fere ma say ma je dro na ma de ba fere obi a wo dabi Appiah kra on de udana pa on sabi on kasa mu non tungu store nim bo wo say enoma baba so okay mese obanya dom owi anka no fo ndale Appiah no ani we no anu ani wo pa opaso yusu sa haban ai akoko besa no momo fera akobesa Appiah on tanfan kan nunum no on fo ndadale Saint leaf Appiah obetuhwam we anu ani no Appiah hwe we ye tomatoes Appiah me pobi o Kumasi Asante region ni bibi no monsa wan no monsa ntumi njan san no obi bibi num wi ontumi nja anom obi ani bibi num cocaine ase no obodrax mese Appiah onfo no bra me gira afide kese so aka che obi a so onfo odreba highest 2 weeks Appiah onum wi bio me dwuma num da eya dwum papa ye me probi a wa bodam so abotu abohwe no kwan dia fa no bra 2 weeks Appiah na betite abonu ma haban bi ye fra no fantafo ye fra no osisiru master me wodi me fefa fanti dia Appiah wo bodamfo a wa bodam me ye ba bia metimi ko tran pa aguna nsaban na me wo zena ko ye wa ben na ho de ho de eye afan kan ofono tie na mbro mfi Kumasi meta party na ho de e afọ momra paso na fe ye mfa so me kwa wiye momra paso Appiah me ye na mapon enti bisuanfo mo be mama ka cho bia se wo bibi num nsa wo bibi num wi obi onu cocaine wasai Appiah onmo modin na wi adem na montugu a onmo modin na onfa no brem
okay na memfo ne mungu akwaman na obi be wo problem bia ka cha ma na mo wa no say omombo mu kunum transe okay ma no so mo ada e benya no ye no be din koma fa praye pa ye de prafie ade a na ye e wo fie a na ye nimu a ye de rubber ne pradem no Appiah sa praye wo de proud to awie ma wie bo so antokwa ani jimba wo fi da problem ye be din koma akwa ye be din komo timi yesunsun so Appiah mi show bia okay Nhyira FM o number na ye sen poto me number ene ye 055 22 11 Appiah poto mama stop we no de ofra wunyame okay me pena ofra benyame anka wa be fa ko ne na ma fa me ko ne 055 052 15 13 we de ofra me me personal line ma fa to bo ase bo ni ye me number ne ye 055 052 15 13 okay bobo na me hwa de 055 055 055 052 052 15 13 mo ba ko nka ho eno 055 052 15 13 esansi ewo WhatsApp okay nti WhatsApp no de manage ho pa na nse wuyi audio short no that mo gba tie na ma reply me TikTok no say John Boko na wo ha bibia de na kwa okay ya me show bibia ya da was pass here for by na ye be sam wo babim na me ma banto aso ameboka wo ba na baba ko na ye di prai ho komo wati ye di prai ho komo pa okay abujafo mo transe na enforce mo nkwa wie ti ure o twe ho na o tra konya yellow num ana pese okwa no dabi okay kwa na sia konya na waje abosu no Isra 104.5 FM sini ebusuafo ye ne okomhyenyi John Boko oye fantintin e kan okomhyenyi oye young man ba ni share chiro dey meet my friend small boy but one from me oye young man na waje ne ho asi wo se obeye sunsumdwuma na ogusunso a oye na me hwese oye no kwafo ana so onye no kwafo na me dede no afri so aduru aguna so do na ba aguna so do wa wo uduru ayi a woni ba na wafa nsani fa so na je se o ko ho no no kwagu yefo woni aguna so duru menim ho nam kodije ho class farm pharmacy okay for nam no mdije ho no aguna so duru okay tina de John Boko aba John Boko edini very funny John Boko but say a family name na sanka ubusan say family name maybe san what's a family name just a Boko also ne ba girl be crowd ne be makwasi bo afo so the say oba girl no Jessica Boko Jessica ade wo na opia na de bibia kwa kwasi ane ha Jessica Monica Frederica Ekankwa Rebecca John Boko ba ne on to them kwasi grass wo di bia kwa Rebecca Monica ene so nya be ma usu na pere fosa kwate ko so be from to ba jeri din kadinti semen ya da hu bi de twade da da na Emilia Boko unsa kane na ena no mo obo ba na bibi nyede nkoyi a ko hwehwe ho na mo asema fa ba bi ai o ti kura ka se mitu kan ba asema si fia me hu enti kane no na do kotani ho abidru ye o se papa be transia o kasa nyina no ni tumi ni nyina so nyina o kasa fa bibidru ho unse o de abidru awudu bi na eye mfato ho kire kane unse kasa obi so kodi aduru a enye bibio ahaban ya o ahaban so wane boy nyame na ye dey ebo ahaban no we asiad match de de doso aso obi an ne de obi wo no mo a ohu anzo ntimi nka obi won so a woka anzo ntimi ye de enye ni obi so wo no ma ohwehwe ehunu ka ohun se ohwe eye we can say the tribe of the scribe of the gospel no oh the man can I don't match you say you First Corinthians 12 your pastor your reverend your evangelist five foot ha mo
5 food with this. Now can subscribe. There's a consider or no I don't because he be traveling chain. Because you have a traveling chain. Because he Minana Bakuna Kasa. Oh, the Bakuno. What is it? So now university some now the high of you. Oh, the we pay asthma okay. Shorty fear how as once we Kubi asema chire no asem rare no krenso enti so I will be on hwe no na adome wo what and hwe and hwe producer ba so be pick course no wonum say no mo nim bibi yeah enye de obrande ne ho no betra radio na advert gum na convince manfo we granye ne kran kamete ne nkada ma braza me nya na ba no aso do yepadi hunfo hwe enye na kamete ne kada ogbanyem we bibia fitika de gu aye enyiram fefe etiere na baka se bosom de no ko ase bosom ni o se o ya bofo o se ade frem bosom peso beti ade ne bosom kanetete babrumu akwanche bibire koso a enke nei na enke ye kan ke baka se bosom papa itin insua onhwe insua enyono yese kotarewa na akoto yese tonchine guna wase hwegu nsuo nim na nsuo na yede obi akuma to nsuo ase nipa gina mani nwura nkofo ase te habato ani otete na kuma na betesoro ene ne ko bia ke baka se bosom oyo konfo suo hu ene enne ena no na me program ena me bie fu asem we machiri ba ka bi chem ya ka 6 months ose de ene man fair bibi ni wo se ye nya atwema Ghana fo eye bosomsom man ewu mi nya wo se de do kena enka moja na num hwegu yere to ho mayen ena num di moja de chichiri kuro yi chese men wo se ye Ghana eye bosomsom man ene ye jai achiriti na ye ne ye bre na obi aye empa so siwo hu na pani wo de wo bie ni na papa bi ba irae eno call konfo anaso call baby ena oduefo anaso disiri bi ho emma erite akwa cheye de emma no so onkono de onkoye ena abusuafo no so omunye bibi sai ni no so fa baby rom call sofo ho ena sofo so ye de mo akwankyere so omye de omunkoye omuhu akwada no nenso no konfore de okeka ye no ne time wode ese ye be hu akwada no be hu ni ha sei ni ne ye na ye de eye adwuma so for na omuji ndi so no na obetimi abo konfore de ye adwuma ni nyina ne se ye hwa akwada yira ene ye penu ne ye hu no enti no ni nyina enye ni nyina se ye obi to nsuo mu a hwan na kwa mamre mefunu ne ba sofo hwan na ka kire kwago we de wa me fun pa wasafo asema wa fun me na wa me fun sa so go se sem na wo kan yo esuo fa nipa no owu ne ye pe no a ai ogu sa so nsuo no yina ba what I say na me se na me call great program wo baby so for ba na e de e wale so papa ni ba so for be ma ena we see so for ono no omagasi anyensa ono no ya so de kese ena ne ba na ware house of faith penny so for penny ba na ozi anyensa fe na ofabusu penny o mu ye de so de ye no se ye ozi jamire de di say na ekotu what you say first of the fe na aso dem ho bi say no kra hene kra msa ne mfa me hoi maybe come say because efie bia ni ekwanfa so yama me abusua bia ni amamra o me jama o mo because ade bi o mo but for so de to no wa fa to ha de eyira so hu ena yempa bibi yempa kira kwa yempa hwehemu ene se de bibi na de ekosa no ena dwo boko wo mena be yenhira ama yen ewo kasa fidie so na eni mi se dani da nya de bibi ya da ebe no efi na ekuru ya so atiefo so benya eye program ho emfa so se de daada yenya no ano apia mede wa se pa okay awansan five stress
stripes. Oh, ya carry me and no. Koku. And I just want Nico Kumas in a ticker. Eh, sir. Okay. So David Abuso couldn't know a park. Oh. Let's see. My fancy. Go pretty po. Come up here. Oh, Appiah. Nipa na ye chinyifo. Because you were near me be a media to many po. Yamidi near me P. The Bianum came before me. See, be new for so should I the audio of Facusia, Napa baby, and a cool giant. I a 4 be war, Yanchan Yasakano. Oh, I will be a cheat. A brufua Bobby Bree. To do I'm slow down, me had a going to be Empire Bruni be. Or the sure good term or the coach have bought 20 minutes. No, that's his I'm running out for my camera. You Papa bi asifio na pen so an sense from see no ato won aka one lie or so to shim na nka ntu njantu ye na afi bi edru papa na ye da afi bi edru na manfo akote oba free kuma ba na onya bi nto emfa ana osisa na te dia oba bibia momosuru na papa ne koto okope akoko ntakra na ofa bidie ana ofa makuhwam na ofa niema ana obechichire odi edua wo mu edua na odi achichichire pe no edua no ne pe na se ene gugu na wakonkuru ka ho wakonkuru mo ene wakonkuru sa ta ho bi wakonkuru so no eno ankasa nkoro eyedro kese ba eyedro ekuru pa tu bi ana ba kese ba akono no public so sa afedie papa pay ya so afedie obeko pay ya kese eno abere ana atiato form obia ofa osuro obia baso odne nsabeka on bibini sana nyamede boy ye wonim yakoma ode ukomfafa bible sema obesire batu ye sa niema na osuro papa bi no se obeso obia befere fu papa bi so no se ko ya mpanzo obia fa obeso obia befere fu ano prepra baby omo fa no round no tutu for no de toye chef for make out one kon akon say no de kojan e chire ya no na say de wa ye twene no na she no pa bia no ko fast anse no nipa ba obia duan fa na fu biem what you say obia ja ofa papa no de dro wa ba for wa kukun on enso jahwe nipa wo ka bibia chire nipa ntias ahaban en ame boy me nipa yeah insu ye dia enua ne niema ye dia enua ne ayedi enuamu ane ye famu akonya yade enua no na mu susu no enua na haban ne ade enuamu nso ne safa so esasa yade but nipa nti papa ya se ya oye on se obakase bi ye magic yetia me dey sama ese obi ba ne so me hu se magic sem ne mfafo ana ese ba me ntwema no otia enyina tie bi enkyire na wohwe agu mi otinkyina no ye nim ha ya na ode ne nsa no ye ne se ya yesi ya na woka obi hu asam de kire no but me problem no ni ye se nyam beboa onso se de kokuka no obi ho obehunu enso moa enso ntimi nya ohwe na waka because you see no na no bi papa bi frɛ me di ya opa bi e wo nipa bi a wagye na die e wo yenti o kwaku ye yenti wagye papa bi adi na dia papa ne dia ye no afo frɛ no papa ne di na tem o se mahamiu na mumunti o se de ya mitimu no mu ka asem no sa na me gidi me kwa de papa ne ka ye nyina me gidi nti o ka sei no no anti matamade de ama no Joint anya hwe Africa me frɛ no kra obeda ne tamfo otumi ka kyem sɛ odi agya me audio frɛ no manya wanya me a ja audio fama me audio na da hɔ no ma besi na obi anti mpo ni amane muaye enti no ana ye stress ye papa nyame mmoa na de obeye ohunu no oya enye yi ko abata o nje nhyira ne de saa because they are name ya de bi on sita ne mo ne ya name ya no ogu nhyira ye hu ye lumba betie ye tietie nsufin mu kosa nsupa bi nom ye tete ya presenter ye tete ya o
ni ya obi ba ni ya so no mu ni ya so no so ni ya so no mu e bedru ba bi kra fe ofra ni pa no kra wonfa ofra na wonim se bia sika ana ba ka jense omo sika e tori bi kra na nyi bia na yesika ya so mo so ya bo mo a be wi akire no twa homa so kon na wo hye wa konfu enti yesre se e tori bia mutie yen but nye die kani nyina no the because to be a de tell the be american ko ku betie food and transport enyaji sabe toilet there meat pie omunyaji tum se oni pe die ye pe omunya approve pe e ba hase a ye de ye begigi ho because food and transport are jet okay it appear message ni pass yanji niema bi ni yanji sunsun ho ye tibibi me ho sunsun ho be bobra ba ya juma ya kwada shi ma kuri wonu ana di kokwa na to e edru nko aso fa hodma akenkai onfa what you say e bo na nya betew ya block ni ma ne ya ma nko wa nya obi a sabe sunsun se mo ti ase a o ye hwe emfa okay mami chele max African Leomax kedu gas ntade no a wo ye no ontwemum mama na kwai me anam de ama no ana dini K Edu no so onye engineer K Edu engineer now I into bracket African Elon Musk mawie K na me show monto moving papa onye ne sa me de no aduane ofi onye ne sa me ka ho beto no K Edu no gas moving papa K ya me show na we Ashanti Elon Musk so two for na no onye ni patoa etim say wa yan engineer K Edu into bracket Ashanti Elon Musk aje otum wa wo dia na ye jesi bra ye beto koku mesiko K Edu ovi ne de mesu de otwam wo de ye otwam avu ya sada hwe bi ma ye be sin kwan no ho no na hwe na hu K Edu de bakati ese gofu ese o ma nsu adwuma na o ma nwi Kedu die ehucha okay madam ase Kedu na ko amso fo mo nyina yenko na yenko pa muzupi e ba me chene binom usode na otim ba ma ho wiri ni nyina no oyade wanya namu yade ebetimi ase wo life kra ebedu bre bia so ware oba papa bi na oye ne ho hwenye yie na wabokagu mama dia so obefre doctor amuzu e wo 024777 6743 afa Alaska Star Enterprises da no wanya no eye nadwuma emu asiesie ona so ye na eye fe pa etiofi curtains so edem nkonwa hundura ho afa nkane ahodo na so papa bibia madam ye fe hyiren nkane ahodo no age se wokọ edum esisa noche plaza first floor any Prudential Plaza division mu kosoro obi ga se bi ofo mu awoboa e wosoro 0256 330075 and 0200281080 PB Bites oya pabene fine na benom sanya nanim no ensa nya papa janom na kono PB Bites eno ne papa ene ma ewo mu ya Myopia Ethiopia Grace of Salim papa wahene na ye ensa no etu no ma so yo hene ba 0203 398 707 na ya bi ni konfo kan konfo a odi no kure na konfo be na be frɛ no phone so kan wasema che no gaza wo de bra no on kan sikasem wan kasa boa ho wo se wo de bra wo ma de so be frɛ 0243 134 535 asante aguna saman e ho na enobutuo na wo de no kure na eye na dwuma afi so be so tu kwa na oto nhwehwew ka bi ho no abekọ na sabe hwe nyina agene odo za kan hwe ase na femfemo sitiri so adene na wedie ote so atofo obekọ akudua asundwem mo amokọ nkan mo amokọ tamari mo amokọ takurade mo amofiri ho bei mo nkofro SCC ni GH Express someone nimsi aba bekọ prophet Dr. Joseph Mensa papa yie no ye de eye SCC na ekro eti me me kan minim de me kan me anu so na de anim kopɛ ka no aye de ekro ozo betu kwa ya akoliba total filling station na chiro mo anase twate kiti okra na kodware 0557943607 and 0244412016 Kojak ajawadwa Kojak farmer ono de Kojak pokodwa ba so tripa na pa wo hemu na so nsuo na okono mo asima me nsa pepepepe busua na wo how to twa wo awosia pray
kokoko pe Kojak charcoal toothpaste wo kwa agache ni pa say me sia pro Appiah say me to Kojak charcoal toothpaste no wia na wakache say wasesre fe wo se ampara me manansa obesra fe wo se Kojak regular fluoride toothpaste susu niye obi o se nya ne yatutunu pa no nkopa bi akiri kwai tiawa na ho ato Kojak P Kojak F sensitive toothpaste susu niye me na me ka kire wo se wodi twetwe osan de bi hu anu mu a se afefi mo nyina we sane ma me bobo so nya na wo kan chida Glen Central Market body so nya na 0244 559 597 and 0244 481 341 diako be ma be diako a isisi na no wodi dat bi di nyina kama eya didi pa edem de so wo ho hwe o enu ti bomadna so betimi diako yie na hangover nim fiu susu nim bibiboni bia ni akiri mo amoto nsa ne mfre 0597 578 800 and 0244 606 498 dama fami ko na mami nchia panyini wusu kentin krono panyini wusu me mo adwo nwumire pa me mo adwo pa Frankis fami to so na ayi odiom hina nya yie na odiom hine onya yie na mensi bibi nkyere ohina nwumire ansa na masore nkonwa so afei Forest View fan club nyina so agya wusu na panyini wusu se omamo adwo na de mo ye efe nkabo mu no amahya na efe de bimpo bia na ba betwere medin wom de bi bia na ba betwere medin of Forest View eye fan club no a ewo fumaswa no na mabeye Kuba eti Frankie famiko na diom hine ye no menka ho asem kakra ansa na masore enkunwa so onini mponda form na ode ne ba wiase eda form ya na ansa na ode beto so no okay abusuafo nyame ya domo a eye memene da ebei na diom hine ne na tankunwa ene na diom hima omde no be kwakurase owa hine no owa hine oba panyini ye kya dodo no a nimse ne kokwa mudi ye hega akya eno akrako nyame di adomo a memene da de ne na odiom hine ne na tankunwa ne hima ene na hemfo akanyiro mani ta kokwa waso pa ene na yenyibum nyitrada na yenkota na diom hine ene impenimfo achi na yemfa maame enkoma ne bofo ana wanananom nana yema yako ene hye ne akonua sa nyina so sada krono anso so no ena eye na otweda bi baso ewo benimase na nakwajiwa oro so ko onyamfie wo ha ne akiri na fei ene ba bedi na otweda na fei ya faso e de ahye na yeda eti nyina yebekọ ye ndie medimu tintimba pa ba akogya me simisire so pa yasemka yo ya for bako da form ya for bako da form eye Mr Daniel Jemfi of one of the sofa no eye yenwa ba franka papa na sabri yenwa ba no bazima na ni etu ato ne nsempa ya oto nsa frɛ eye adofo se 29th August ye eye Asante Achem eye wanchi community center honomo na yenwa ba franka wodi ni papa na otweda 29th August adano memene da anapa no nsia ekosi anwumre no nsia Mr Daniel Jemfi franka say ona busua ade ahia won nchedofo munya mumra emeboa no ewo Asante Achem wanchi eda 29th August na oni ni papa Mr Daniel Jemfi 1 week anana otweda no na nye fefefe menua yebisia achia oni watiefo nyina oni nyamenya dwuma okay abujafo nyame di adomo chene ba besom pa